Ova Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, kim iman menen, to'liq ishenim menen Kadir tündü tosa turgan bolsa, Allah Taala bardык günahlarını keçiret dedi. Ova bu jönөкөй tün emas, Kadir bardуу, atak dаңктуу, men Kadırıma emas, Kadırıma ыйлайм деген кыз. Kadırım ача калса ыйлайм, men Kadırым деп ойлоп отур. Бул күн ушунчалык кадырлуу. Бул боюнча Аллах Субханаху Кур'ан-ы Каримде не dedi? İnna anzalnahu fi laylatil qadr. Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde düşürdük. Kadir gecesinde, gündüzünde emas, gecesinde. Tahajjud namaz gecesinde okular. Kadir gecesinde toslar. Nege öte Kadir'luu değil? Nege tünde? Ankeni ko'pchilik jomon ishlar kunduz bo'ladi ekan. Ko'pchilik jomon ishlar tunda bo'ladi ekanda. Tunda. O'g'irlikning ko'pchiligi tunda bo'ladi ekan. Zina, o'ldirib ketmey tunda bo'ladi ekan. O'shanday gunoh bo'layotgan shunda siz kelib olib Allohga duo qilib iyla otasiz. Allah qadringizni shunchalik ko'taradi ekan. Gunohning qadri yo'q, gunohkorning qadri yo'q. Kim keldi, ila dua kıldı, Allah kadrini götürdü. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Laylatul Qadr'dan sen aytpasa, kavarını vermese sen ayaktan bilesin. Ayaktan bilesin. Laylatul Qadr hayrun min alfi shahr. Qadr gecesi 1000 ay ibadat kılgandan yaxşırak. 1000 ay ibadat deb jalp aytib qo'ydi. Hurmatli oğlum, Kadir gecesi 1000 ay oruza tutkanımızdan, 1000 ay tahajjud okuganımızdan, 1000 ay zekat bergenimizden, 1000 ay namaz okuganımızdan, bar ibadatın bardığından жақсырақ da, bardığından жақсырақ. Oğa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, Kadir gecesini Ramazan'ın akırkı 10 gününün tak gününden izlegili dedi. 21, 23, 25, 27, 29, 30 günlerini izleyelim. Siz menen biz Kırgızstanda emine uşuğa gana takap kaldık. Buna ötübekten oluşu mümkün, kelerek oluşu mümkün, bugün bolup kalışları mümkün. İbn Abbas radıyallahu anh aytadi, murda kalından köpçülüğü uşul 27'sinden tapkan. Oşon üçün kodu mene bizde bunu kalı, örüp adatga aylanıp kaldı. Başka bunu tospayımız, uşul bunu kaldı. Ankeni Allah'tan özü жалгыз, tak, Allah Taala taktıkты жақсы көреді. Taqtandağı, taqsandadan jetini жақсы көреді, dedi Allah Taala. İbn Abbas radıyallahu anh aytadi, Allah Taala taktı жақсы көреді, taqtардың arasынан ең сүйген дағы бұл жеті санынан. 7 qavat asman, 7 qavat yer. Kavan tavaf kılganda kanca? 7 jolu tavaf, 7 müçö, mına oşentip Allah Taala taktıkты жақсы көреді. Oşondan Allah Taala uşul Kadir günü 27'siga gana kamtıgan deb İbn Abbas radıyallahu anh aytadi. Başka bir hadiste İbn Abbas radıyallahu anh uşul Kadir suresini tafsirlep aytadi. Laylatul Qadr. Biri de sürüde 3 yol aytılgan. İnna anzalnahu fi laylatil qadr. Ve ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr hayrun min alf shahr. Bir de sürü laylatul qadr 3 yol aytılar. Oşo laylatul qadr degen tamgan meni esittegende 9'dan bolandı. 9 jerde 3'üңүз kança bolot? 27. Muna uşuga kamtıgan. Uşundan izdey bergile, ümit kılıp. Uşundan izdey bergile turgan bolsаңыз urmat tutulan, albatta 1000 aydan yaxşırak. 1000 ayda 12 ayga bölgöndө 83 yıl, 6 ay, anan dagы mayda şunday. Oşança ibadat kılgandan yaxşırak. Muna жерде азыр биздин эң аксакалыбыз канчада? 80 yıl. Al 80 yıl. Garanti ibadat kılgan жок да. Onun kançası mana endi öttü. Açığı da urmatlı. Tütün jutuyla tamaki çekip öttü de. Min yaşaganında da öyle de. Boptu sen 90 yıl yaşaganında da urmatlı. Anın 12 yılı balagatka jetpey ötpedi da. Balagatka jetpey. Onun arasından dagı jarını uyku menen öttü.
Kamida 5 yil tualetin ichida o'tirib o'tibdi. Zaynab dedi. O'shanda bölüştürüp kelganda ko'p bo'lsa ibodat qilganga 5 yil jilan qoldi. 5 yil jilan qoldi. Yani o'shuni da o'shida o'tirib mana o'tirib, qachon bitib deb soatga qaray bermay, baribir ne qilaydi? O'xcham, tiqqan, tirik o'tiradi, sham bermaydi. Nega hurmatli ona? Birta bir mümkünçülük. Keyingi Ramazanga çeyin kim var kim yok Allah gana bilir. Kadir bu takdir degende takdirler çeşitliğinden kun. Keyingi Ramazanga çeyin kim var kim yok Allah gana bilir. O vakt Allah hasanatala çalpızın takdirini jarasına alganını bilip koygan. Uşul keçede periştelerge bildiretti. Uşul keçede Kadir keçesinde Allah hasanatala ağır bir adamın takdirini periştelerge bildiretti. Бұл жылы 2006-ға чейин мына адам өлөт, бұл авария болот, бұл байып, бұл үйлөнөт, бұл балалы болот. Барлығын билдире турган. Ошондуктан Аллахтан жакшы жагын сура. Жакшы жагын сура. Тагдыр өзгөрбөйт тургандыктан Аллах Таала варианты менен жазган. Эгер Кадыр кечесинде ибадат кылып ыйлап Аллахтан сураса, мына жакшысын берем. Кадимкидей эле ким барып көрүп келди десе, мананы берем. Mana shunday hurmat tuturgan. O'shandan har birimiz o'zi uchun ilab duo qilamiz. Ayşe enemiz aytdi, ey Allohning elchisi, o'sha Qadr kechasiga kelsa men ne deb duo qilayin dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ne dedi? Allohumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ey Allohim, sen kechirimli Belişen zatsın, keçirgende yaxşı görüyorsun, meni keçiri deb ayttım dediler. Baribir Allah'tan keçirimiz var. Jetken günü gördünüz. Oturgan baribir bir doğru, bir zaman, bir üçünde yaşamatabız, baribir jetken günü gördünüz. Gerek olsa güne kıla verip, günü deb eseplemey kılgan adamlarımız. Ağatursun, gerek olsa güne mene maqtanıp kalganlar oturadi aramızda. Ben bayağımın nakil olmadım mı dedi. Oğuzı şirkeye koyuyor da padrikası bana koydurdu dedi. Şuncalık dengeldeki adamlar bizim. Oşandan bütün ilap dua kılıp, ilap geçirim surap, ilap tövbe kılıp, dozoktan azat bolu turgan günden. Ansızdır esepte yoğana günler var. Ve ahiruhu itqum minan niran. Akır oğun gündüğü dozoktan azat bolu turgan günler de. Barligimiz ilab ne qilaylar? Tavba qilib, dozoqdan azat olunu sura olaydi. Oğa temtişin, klasstashin birini ko'rgansan, onlarda ibodat qila olmaysan, hozir 1 soat imomimiz damlab suvalni tuzib berdi qaytdi, o'sha uchida aqlan jashini bardag'ini yiladi. Klasstashin yanda yilaysan, duo qilaysan. Qo'ytiradi, sen ekraningda. Sen jillarning o'zincha yilab Maruzat iyilab Allah'tan sura. İyiley almaysın mı? Özünde iyilaganda okşaştır. Okşaştır. Balanını erçikmeye koysam, balan bir sakıcının erçikmeye koysam, bakırıp, жердерде. Көзден жаш шықпай bakırıp. Көзіне жаш шықпайды, көзіне İyilab şimdi. Allah'tan sura olma tuttu. Allah Kur'an'da diyor, "Ud'uni astajib lakum." Sura men bereyim diyor Allah Taala. Attın arman biz surağında dayan emesiz birinciden. Ikinciden kanıtıp surağın yolunu bilmeye kalktı. Hava dua kılıp koyasın olsa kol kalçılaydı. Gözüm sevdim. Oşunu görmeden de tos aytıp koyasın. Sen zırkamaksın da. Rahmat ne derdi ne? Alasasın da böyle. Oşunduktan bardığımız hakikatli moyunga alıp durup, murda günlerde bardığımız moyunga alıp durup, ne kılağız? Geçirim surağız. Allah Teala'nın en süykün pendesi künnözünü moyuna alganda. İnsanға деле жагат экен да. Мойнуңа алчы күнөөңдү депчи. О, мойнуңду кечирип кой, мен күнөө көрмөсө, ана майки мойнуңа алып кечирип коёрейин дейт да. Мойнуга албаса, либо адам өчөшөт экен да. Мана деп камерага таатып, мана дагы эмне дейсиң депчи. Мойнуга алып болду кечирип коебуз, менен кепти десе, бардыгы майки атайын кылган жок. Ешнерсе эмес дейт экен да.
Ошондон о канча күнөөлөрдү кылдык, мойнубузга алып туруп, Аллахтан кечирим сурайлы. Я Аллах, мени кечир. Мен ушундаймын. Бир кезде мен жок элем, өзүм жараттым. Бир кезде мен жакшы элем, өзүм чоңойттум. Бир кезде мен надан элем, жеттен күнөкөр элем. Өзүм бүгүн сүйүп жакшы көрүп, шунча элдин арасына коштум. Я Аллах, мени кечир. Мына мешітке келгенде біз шынында татықты емес элек, біз лайықты емес элек. Алла жакшы көрдү, бардыгыбызды алып келди. Андыктан бардыгыбыз ыйлап дуа кылабыз, жүрөктөн чечим чыгарабыз, Аллахтын жолуна чыгабыз. Адамдарды чакырайлы. Макул Аллахтын жолуна 3 күнгө, 40 күнгө, 4 айга ниет кылайлы, чыгайлы урматтуу тууган. Biz mına törelgенде мусулман болуп төрөлүп, мусулман болуп чоңоюп калдык дагы, өзүбүздүн динибиздин кадырга жетпей атабыз да. Динибиздин кадырга жетпей атабыз да. Ошо дининди токтош үчүн миллиондогон акчалар бөлүнүп атат да. Ошону токтосоң эле болду, миллиондогон акчалар бөлүнүп атат да. Ошону токтош үчүн керек болсо каржы атып туруп айтылат. Бул китепте жок деп атат да. Qararlı durum neden hiçbir kitaptan tapmadık деген geçen var odak da. Sen kitap okusan bir de peygamberin 40 kitabını okup koy oldu. Onda kısaca yazıp dur, ya kısaca onda onu uzunlak sakvaların kitabını oku. Жазған болса кіші болса да жазып қой, onda uzunрақ та oku. Onu düşünбесең böyle кетесің onda. Ошон үчүн не кылайлы урматтаган, өзүнүн кадырына жетелдаган бардыгын дуа кылайлы, Аллахтан сурайлы. Allah ушунчалык мээримиз бар. Бергенге даяр, бергенге даяр. Бул кадыр кечеси. Пайгамбар саллаллаху алейхи Жабраил периште мындагы Бани Исраил заман коомундагы бир адамды айтты. 1000 ай Аллахтын жолунда Куранды кармап алып, не кылды? Душман менен согушту да. 1000 ай. Пайгамбарга бул айтылганда пайгамбар айтты, мен үммөтүм көп жашаса 80-90 жашайт. Ondagı жаңадай бөлгөндө өтүп кетет. Менин үммөтүм ошо ибадатты кылабы, кылабы дегенде Аллах Хасандыла ушул Кадыр сүрөсүн түшүргөн да. Болду, мындагыдай кылыш көтөрүп Аллахтын жолуна согуша албайсың. Болду, Кадыр кечесинде эмне кылган? Вакытыңды бөлүп, чын жүрөктөн ыйлап сурап койгондар ма тутулган? Болду, 1000 ай роза кармагандан, 1000 ай тахажжуд окугандан, 1000 ай даватта жүргөндөн, 1000 ай Куран окугандан, 1000 ай хатым кылган, бардыгынан жакшы да, бардыгынан жакшы. Мындай шанс ар кимге да берилет. Араңыздан бир караңыздар, былтыркы кадырдын кимдер бар эле, кайтып кетип калды. Канчасы жок болуп кетти. Эми кийинки кадыр үчүн ким бар, ким жок, Алла гана билет. Ошондуктан өлүм бул акыйкат, коркутуу эмес. Өлүм бул акыйкат, коркутуу эмес. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Кун фи дунья кааннака гариб." Сен бул дүйнөдө чоочун адам сыяктуу болуп келдиң. Ана мен азыр баңдык болсо болду кетти. Сен дүйнөдө ошондой болгон дейт да. Аттың арман мына отурган бардыгыбыз местный болуп алдык да. Ошого кыйналып атабыз. Эки адам мас, дүпүл, түнгү саат 12-де асманда айды талашат экен да. Күн ысып кетти, каяктагы күн. Түн киргени качан дерсиң? Мен күн мына мен тердеп атам. Сен көрүшкенсиң, ошого тердеп атасың. Мен баш иштебейт деп ойлойсуң, күн мен деле билем. Ай, күн, токтозбур. Башка, бергиле. Бирөө өтүп баратқан чакырып, бергиле. Ана айды күн билет. Ай дейинсиң мындан таяк жейт. Күн дейинсиң мындан таяк жейт. Акыры айтты, акам мен местный одан сурап. Ай, мен билбей турбай, бар кете берди. Местный кутулуп кетти да. Аз мына бардыгыбыз местный болуп алдык, ошон үчүн дагы деле үйүм бүтпөй атат да. Бардыгыбыз местный болуп алдык, дагы деле бутуңа тура албай атасың да. Бардыгыбыз местный болуп алдык, дагы деле ишиң жүрүшпөй атат да. Урматтууган барыга шүгүр кылайлы. Макул, барыга шүгүр кылайлы урматтууган. Өз жашообузда көрүп атабыз, мен кыйынмын дегенди таң этип атты эле. Аркасында канча квартира калды? 850 квартира калды да. Канча экен? 850 квартирасы калды. Күнүгө бир үйдөн жатканда 1 жылга жетишпейсиң го. Бүгүн мананда, эртең мананда, күнү мананда 1 жылга жетишпейсиң. 1 жылда канча күн бар? Болду да 2,5 жылда дагы жетишпейт, 2 жылда жетишпейт.
го, гамира боласың го. Тоштаманда жаттық го, жатпадық го. Жолда жатқандай олуттабыз го. Ошонун баардыгы калды го. Тажи сөзү ичинде канча экен? 500 000 доллар. Машинасыны 3 жолу аукционго койду го. Ким алат аукционго койду жок, эки койду жок. Ботту 12 алып эмне кылабыз? Кайдайбыз? Мен атасы атчы, мына жактан ат, бияктан ат, кайдайсың оны? Калды го урматтуу. Баардыгы ушундай кала турган нерсе. Ошондон калып кете турган нерсеге менет кылбай, алып кете турган нерсеге көбүрөөк менет кылдым. Макул. Бишкекте медресени баштадык, бир досум бар, Жеткенбай. Айттым, дос, мынаны баштадык, эми качанга чейин арыктарды карайбыз. Кеп кичине жардам берсем, машина сонун болуп турат, болду, неме кылайын, азыр кичине кыйналып атам да. Азыр кичине кыйналып атам, болсо эле берем дейт. Миллионер, кичине кыйналып атты, эмне болуп кыйналып атасың десем, 100 баш гисар кочкор алып коюптур. Ошого кыйналып атты. Bir başı kanca turasın, en azından $1000'dan jogorу eкен да. Ошондон 100 алып өтүп бечара кыйналып атыптыр да. Аны айтсам, бирөөдө дордойдо, ошо 6 айга $30,000 сурап. Дос 6 айга $30,000 берип тур, 6 айга билесиң го мен ага чейинки болсо берип кое берем деп. Макул берейин, бирок секрет болбосо айтчы эмне кыласың десе, 300 баш бука алып коюптур. Ошого кыйналып атыптыр. Елini сатып бербейсиң десе, жок, ого сен башың иштебейт дейт. Мен сени түшүнбөйсүң дейт. Бирөө мечит анан жолдун аркагында кошунасы ошол үйгө чыгып мечитке келбейт экен да. Мана жолдун аркына өттүм деп, тарабыга да келбейт, озачага да келбейт, баягыда эч нерсе келбейт. Акыры кошунасы чыгып айтты, "Я коштан бул эмне кылганың? Сен манага келип турсаң, мечитке келип турсаң десе, мен силерге окшош бекерчи эмесмин" дейт. Мына ушуну отурган баардыгы бекерчи экен да. Bu bekerçi emес eкен да. Үйүңөн чыкпайсың го, эмне кыласың десе, ошол үйдө 50 баш букасы бар экен. Эртең менен багындатка туруп, 25-ин астын тазалагыча абед болот экен. Тез тамагын жеп алып, калган 25-ин тазалагыча кеч келет экен да. Гопол тилинен айтканда, бок тазалап жүргөнгө өтөт. Не кылып? Бок тазалап жүргөнгө өтөт. Siz unutmayla qarab turasiz. O'tganda birovlarga shuni aytib berdim edi, 40 kunda da'vatda жүргөн. Biri-biriga boshini qo'yib kuladi. Biri-biriga qo'yib qanday kuladi. Nega desam, ko'rsa bardigi buqa boqqanlar. O'shol boq tozalagandan qochib chiqdik-da. Qochda, disiplinni qochda. Buqalar manada nolib qo'ysa, ancha deb bechara. Oncha-onchadan balasini da qo'yib qarabasa kerak. Qadimgidek atalab pishirib ekan. Tuzini ko'rib, onu tuz solib, onu muzlatib qo'yardi. Isha turgan qilib qadimgidek olib borib beradi. Dayar bo'lishini olib sotib o'rniga boshqana qo'yadi. Boshi yaxshi ishlaydi ekan. Buni o'tirgan boshi ishlaydi ekan. Ne iş kılıp otasın, nemine manet kılıp otasın, karab koyup boğtasın, ondan kaç. Allah hazanını alıp için seni ceratkan emez. Makul, Allah hazanını bari doğuzda baktılır olsun deyip, dinmeden yaşasın deyip cevaptı. Baktılılık ne desen, alımlar, ustazlarımız müfasirlerden yürektin tınçtırır. Yüreğin tınç bulup oturgansa baktılılık. Yürektin tınçtırını Allah da Kur'an'da dedi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allah'ın estöde yürek tınçlık gelir. Allah'ın ko'p esneseniz yüreğinizge tınçlık gelir. Yürek tınçlık degan baxtылы okşurken de bolsa 5, bolmasa 15 şunda payda bo'lgan. Oşondan bardığımız ne kılabız? Allah'ı ko'proq zikr kılabız.